na mudi Afahye de yesre ne se nkoso obeba Cape Coast memo eji abusuan sadia meka no yentwimpini na yene mpanyimfo na omo ane bi eni enkomo bato wadama yenyina ha kakra bi na camera no bato din de say bato afam kwata kire na kwa menkra kwata kire bensi asafo na one company mudu medie ni say ne kwata kire de abo asafo no woban anantua asafo mutu adambo som na asom no ana abo bensi fo no woban amedu ntumuntu wona edu ana ebe ye wona bibi kwata kire na asen na chede ay bosom na so bosom na moso ya bosom na bon ho ban say obi entimi mfa amfa nwan wa shata kokko bentifo no anka ye wono ban anentra na chede mudu me dedi tunde enne no jam bosom na zebo osabar makwesi ata no ban mo ban ya okay nyin pa wo baba ha nyina ko chenya da mo be ye obi ntum mfa edu bia na bia openyi me das abusi anu wasama anyen na ye da ekui won so wondwuma ne ene mfante ne ye de befrafra mu saa ne twi no na ye de amama bosom ena eso wo mo a wo mutumadi a wo mudi edie ene se wo mo de ebeye na wo mo de aboban se ne ebeye a enkofa wo hawo emfa emma wo hanom Frank aye kura wo mo a edi amehu aya nana abasika a wodi kan Oguaa bense sumankwa hemba na mepese me wuram na sumankwa hemba de ye wo bi wa santememu ni dwumadie na bi no wono so di no ha na me hu sumankwa hemba na nkasa wo mfimfi ho etime hwe se ebetimi ne na di nkoma na yahu de akoso ewo ho ya ni sumankwa hemba na nkasa ebo nkomo na afeye misa ne nsamba ako emienu ewo ha no mo ma me mpato me mo akwa baba Nyansapo kasa mfonyisi Majodo na apomwe Nyankopon na adom ma me kai wo calendar no so no anye da sumankwa ahene hema bato na se nyina yo da me yanyina yanyim no ebe Oguaa traditional area yawo asafu eku esuan osha asif number 1 onye ye no kokoi wo fra na dom tafo oman safe eko number 2 number 3 number 4 akosi number 7 na mo mbenti ya oman safe no yawo abosom na yawo esuman abosom na esuman na ya azakwa. There is difference between gods and then deities. Suman ye deity. Inti ame I oversee over the deities of Pentin Asafo. Okay. Yes. Na sonye de abusuma wo he nyina no wo panyi onye dem on Sadam emi Pentin abusum Adam Tafo number 1 ye ya sakoko no abusum no onye esuma ni nyina am na mo hwe won. Okay abusum na esuma no wo he nyina na awo na hwe awo benti no awo na hwe won do mpacho onye. Okay eti enne no wankasa wudwumadie wa ha Ebenezer dama ya shafa ya ka ye wa akwa na ya ka ye mpanyinfo awanye mbai mpanyinfo na we wun wa da na suman ada na abosom nti na ya kai hon na ya za celebration nti sa hwa Adam Tafo number 1 egwa ye we si oye suman kwa hima na egwa na ekuri oye safo ina bloko so na egwa won nyina esumsum na oshem. So as the reading goes of round. Okay. What's man with worry him don't never watch on you. Okay. I was for nana abasika o zikan bensi sumankwa hemba onu na menyina bonkomai na wa cheche na asase eni meza enne police no azabo ama Fetu Afahye no wa kodo ewa ha meda wana ase achamo no asafo no wo wankronkron awodo no eson na mozika na o hye kokko no blue and white nso aye moto do ebien enti ye gbawuram na ye ne mpanyimfo no wo mu no ya ne bia di nkomo ne ebisa wo mo na omo atimi akyere ye mu yie esanse nkyere mu nti na ye Nyansapo ye nam maame me pocho me mo akwa baba Nyansapo kasampo Ye ja na apomwe nyame adome ho ye wadaro maame pocho ebe nkunyi Oguaa na Asafo number 2 company Asafo University no size. Okay. Because obi beside Asafo University company moto de bi won dwumazi ankasa onye de wa ha. Ye dwumazi ye train ye na ye train Asafo. Nti na ye Asafo University.
Okay. Asafo no obotum aye adwuma no aye ni ya. Won na woda wona no a wo cheche won. Nya na ya de tetu won fitu won mo frama me ba ya asafo ma. Ya won mo frama a ya tetu won. A wanyinyin wo baaye wo ye bibia. Onu nti na ye asafo company ye university. Okay. Awo na ye won hima na se. Na ya asafo himba. Asafo himba da ekuna no. Ekuna otodo bi no. Eza wona company gwa na fa asafo no metu. Me na aba de drum. Me na aba de gym. The gym number 3. Me number the gym number 3 otodo baasa. The drum otodo baasa. Onyo enye nyina bonkomo wa he. Ene maka cha onde twi no nyemfante no. Ya bobo ya homozen da ma ya betumi ya ka mfante no so. Ya za afre twi no da ma obe ya. Ya pese ya so twi mfante no so ya da pa. Ntima ha ho. Eti wono no atre wo mo so dwumadie no wo masade wo mo ye na. Asafo company no wo mo ye mako enso 7 na de otosumienu fantefo beka roto de bien won na wo hye blue and white na wo be yenyi wona ezi nkoma wa ma ye nchemu bia offer de mukọ ihu Nyansapo so bommozen subscribe share na like na fo wadwe nchen so ya na za atatu na za ama he. I can't wait. Meji di de moto de na ono no hye yelo na oreba no na menyo panyin bi wa ha benyin ba bia mepeda menyini ebonkomo na wo manya manzi amamre na atetesam no wozi bu nso gu fom no zema he ti ma menyin monkomo pacho udin de say Kwesi akwa na mene babo nkomo ntitwi ne mfante na ne fra kwesi akwa ede na wode mayen meda ugaman ase meda mena na osabe kwesi ata ase no of asim there bibin sida Otumfuo ne skata wa bahede but Afahye yedi I made the part Otumfuo tuma abaha no tuma de kwama ugaman dey mato da the papa say wo obai na ya okobia but wa asofo obale eya abasoko ti amda aka owoba but Oguaa audition konkon a efike prosi a ngozatu o de egwando but odi na Afahye oprofre kumase so antin na oba tam watch one chip watch Oguaa no so kan na mo so the odi na Afahye that 25 years anniversary so ya on baby then we are in kabom na we are fire there so antin one put it okara obaba wa ba so ampa so ma okumase house ba masem na we dey so be na say on fan pa bon fan ta Afahye di obi okita car bia that on fan ko ba Oguaa ementimade e ko ko ba botu Oguaa Fetu Afahye the Oguaa Afahye so ya kala ba ko se ma sem Afahye time one montum ka ba ko se nyina na fire there masem na no ba nyina say ada why oyi me so oyi me je sai fi ya why the wo ba osaba ku sa da ba so ba ka nsem ka ka bi da che munue no why the na da fu ntima okodo ntimbada na ku sa ta oyi obi oya nche oyi this konkon a Oguaa ya yi lo ma de shape pap man ka oyi osaba ku sa ta the second what time da more fine into Oguaa oyi ya oyi mi na no osaba ku sa ta na na so ya Oguaa ye so mass of can obeyi me na safa obeyi mo da say Afahye ba so why ya the part what we video bia about ko bia ye dan bo ka mo tuma kare yin na ya papa bo facha ade ye hina na chi no ye but da che ye be bia kare next year ko Afahye ye ya so dia de wo ko so ya me for good fast with you I will say na ya say e wasam no obeyi abakwasam kakra no sunim ade fa de okodo wa hai ono za to go za mahen no eti ekuo no moto da na ono no se yelo ya wom so ebe iti woba na se aka miensa e wa kire baba beka na ye nson asafukuo no mako nson no na se aba no na se enso no wi a na o sa ba me ba oba wi a esuanze bekechi ono bekechi Kumasi house owechi mama akọ na ba esuanze bekechi asbo be ya mo gbodi am da cho mo ko bu he ya
me ko betu wachi e ya yeduma ni me da se pa eti ekuo no se de edi kaka no enso no besene ya no sabare makwesiata na ono nso tuado ono nso besene ya na Asantehene me no ka se o kuma se fie abiasi kuma se fie no boy mun kakra woni ma bakasa kakra fa ho mas batna ho to what the massive house wo ba ya ate be kwa akra e kwa masa infant bad house it wo ba wo ba ta ofu mas ba ta wo ti fie wo ba won so we massive ba ti fie no what the massive house the massive po e ba pala se bi nda ko wa be nda what that school ya na mba ja what e so anti ba bi nda ko fi wa da baby ade na da what the so an ma ba ti da dan o si so oye Otumfuo ba ko owu de da do na bedo no wo si da me da wo so oye what to do massive house the me da de am me je me fi afi me ke se wa de me fi so an man wa da na o si ke ko si ya okay kuma se fie no so wa ba kwasam kakra no ya na Osei bonsu ya di ka chem se ono na mbre bi wa ya na adwe se obekon ne mpo ano hanso wa fa asase di aka asante asase ho a wone mfantefo esuai kon na odi won so a akire George McLean bae no ye se nkom benom asomdue buamu eno ko animu a ansana Charles McCarthy abaya wone mfantefo ni nyina ka bomuo se omo ne asante besa abeko a asante etwa George McCarthy ekon anase niti eno na ne friend se mankata ekon na asante ntimi nka McCarthy no ana ne friend se mankata wo it is a mankata wo no Osei bonsu ano ye Asantehene no ono si se fie ya eye kuma se fie ya esiwe eti na ye se the table is him what Appiah put my catch wo fie o okay Appiah put my catch wo fie o why I mean the Fetu he say that vocation school no wo fie o the way the transfer bell is a hold Otumfuo ma kwa le pe hold Otumfuo tren o bo hwe na fi wo na ba eti na ye se Nyansapo 20 aguso ya namu a che se de aka nyina no ya de ebe ma mo ho na ya wo se ya so honi bi ya ntwimpini wai na number 3 from one but number 4 from one but what's yellow when why the mo hoyi oba him na watching ne fe ne why oba him a ochire oba him na watching say go say dia mentum ka twin oba him watching say ono bia wodi hoyi ma no why ne hoyi wodi esi eti besaba ozi hona enyim kanen why ne wodi esi dam eyi na wodi but na why eti ye papa yi pache nyina ne se eku otodo anan no na se number 4 asafo company no oba him a odi wona anim no ono ne honyi ana why a oso wona oba kokko kama wa sha atade yellow na oso no eti ye betu ye prin won na ya atwene ye pa ebusiafo yadi kaka chem se ekuo no eyenson enan abesene ko we wuhwe ekuo we ya wo mo no mo toso enum asafokuo no o mo toso num na oba panyina yem se oda no ono ne mfonyi na okura menyi mienu a o we enyim ha no eti se ra Asantehene esi Sarafa abrofumba number 5 company we build the castle. We build the castle. One no musi castle na sa se say. They be ram. Ne ene wo madi nkomo. Sa brofo na wo so mo kire yase. Na yehu asafo a otodo enui. Won so won dwumadi titu pa. Ma me won ram. Na me pepanyini ba ko. Na me ne no eni enkomo ewo honomo. Ato the camera no mame. Na matisa we build the castle as any say na musi castle na. Ya na isi castle. Because abofi bia obi okwa castle bia yenti na okwa wani. Castle yenya yeza. Oya number 5 company. The number 5 company we kept close ha. Eya asafumba. Nti castle was it oyenya ye castle. Castle ni mu mo hi. Ni mu mo tin there. Ni mu castle ni mu mo tin there. Eya la ngese na isi castle. Ekwembe obi anya na isi. Oboka kama me na. Okay. Na chede asafo company otodo enum no. Castle wa ha no. Wo ye wonze. Yenya yeza. Nya ni krasa afi no. Nya ni gite ki. Wo we ntum nkom. Bia ntum nkom. Okay. Eten na no mudumadi titu ne sei. Ni titu wi there. Igite ki ni there. Eya ye mpanyifo. No usi dan was manyala. Nti ye so ya ba agboto. Nti ye unu won ye nya yezi. Okay, but what did they say? Yeah, from Uncle Kwatewia. Uncle Kwatewia, on no your group leader. No group leader no ho. Okay, nechi.
Okay. Eti ne chitafo Uncle Kautewia. Ono na ene ne bon komo no na wa che mu de. We build the castle no na se kira anyi de. One na castle no wo siye. Castle wo Oguaa ha anase mfantime ma no wo na osiye. Eti wo na okura safe no obu a na obutum wura mu. Eti asafu ko otodo enum no wo mo e na ekwe. Yento so e na yenkoye de etoso ensia no na afa ye ni ho nkomo. Wei yenim sa eya sako say yedenyo. Yenko na yeni nkomo kakra. Na omu nse ye mu. Ayade ade no no. Obanyini ade ani. Wada ma ade ani. Amafo na Masafu enyi shama. Number 7 company. Number 7 company. Na abayazi. Iwe bonso. Bonso je. Ojama ne. Ojama Nyansapo. Asafo company motor densia no. 7 no. Motor to no. Nyansapo ni bonso. Ade ntina mosembo ye bonso. Oni baby patia. Bonso tin kan bada wo wa. Pa no ya no pa no. I want to be able to able to pay no. Okay, na chede onsi shark no onsi bonsu no onsi no fom. Okay. Oya won bosom kese pa. Yan bosom kese pa. Eti anna no muduma de titru e wa Afahye mu ne sei. Oh, as a company. Yeah, yan go 7. They were number 1, 2, 3 out to see any interest. Yeah, is what. I am for what I am. I told you say. From Nana. Eti nana de ni edi nkomo no asafo company motor de son aha ono oni na won sembo no ane dam aye bonsu a wache de bebia bonsu no obeda kane pa opo kane pa anyen waya won sembo a waya bosom kasa won fa won zago eti won no na motinyi de motor de son no otwamu pe na osabe makwesata na nkasa no reba nti dama safi won fa won zago tande why won panyimfo a wotwato ansana osabe makwesata wotum aba Afahye na se eti ebeto so na ye de ama abra safo mako enso ni nyina abesen de na so osabe makwesata anche onu nso beyi niti na wa badwumadie no ase ewo ho nana Afahye na owe nana Afahye na akono yie pa se de enuanu mfantefo amamre no ohene tena pakam bia na akwada atenanim anu ya mu se abaya yi wasore tena pakani mu a odi asa amamre ne amande kwaso afa papa enye asemketwa ewo ahaseye eti Nyansapo yeguso ye ne namu a ye de bekwo ha bia no ye de bebrem Ewi Ozikan Asantehene of Oguaa traditional area. Nana Amba Ewi Ozikan Asantehene of Oguaa traditional area. Nana ma ana watra pakamuna odi asa ahono Afahye ba akono ye eti sa yakando montrende a ese adom no susrepe ono anu odi kaya odi dom nanimu a woni won eko ewo hono ana Appiah ebedwa sade aka akyeramo ewo hono aha ohima oya UCC ba hima mama wan kwa babuso wan ji loan na asase na otone na other address oya ba mama nana praba the queen mother of mama I na UCC school na awo na makosam chesa onu no de botom sika wan kwa babesia and what see aya UCC school no your tosu so aya nana efua abokoma Ozikan amansano oba hema aha amansano oba hema ono so ana wa chale dancing grand fa
a wɔte apakɛma odi asa no nana mama ya mena yɛ fɛ papa ɛnya asɛm ketewa benyimba bi no ɔtɔ do nana kwaku ejiri a wodi kan ozi kro of amesano aha nana kwaku ejiri ɔno no nana ansori ejuma nana anori ejuma na ɔno so ejiri ni no ɔnyasam kakraba ɛwɔ hɔ eti ana Appiah Ebenezer nana kwaku ejiri ɛno no nana kwesi amoyaw otodo ebien ozi crow of amoyaw aha ono so anono nana kwesi amoyaw ono ana odika otodo ebien a wono so wadru ha no odi crow ana waso ana paka no oba sadia fancy titia na entisa asante a amanhene ane abrempon ana wormo tena pakam no aha ya hu se odi crow adikrofo no so afro atena pakam amane yeye etina na kwesi amoyawa otodo ebien odi crow of amoyaw ono so na otena pakam a oba no na esenso ya kakra so da wo mapakan ane asante sade wo se aye wo mapakan no entama ne nyina no yade mu ebebrem aya nana ekua okuta a otode baasa aha abra hima ono ana wayi ni ti a otena pakam a oba nana ekua okuta a otosom yensa Ibrahima ana wayi ni ti a nana afa no pa enya asam ketua ana otia pakam a odada no ho a wono so ebedwa bonase ana woma ye amana ye fe woma na amana ya akono pa so we say na nature dancing cry atutu aguso awona paka na akono yie pa wohwe oba hema obeya ese enwuma suamu nso no wabe yie ba edi ami hu eye professor na ese obinfu okunyini nana ekua sapem nyeniba a odikan aha eti nikro a ofrimu eye dehia hema aha ti dehia hema no obinfu okunyini nana ekua sapem nyenyiba a odikan wono eno no mejiri sedi no metwa emfantifodi na yeguso ayabo amode se yebetimi abo yabo se wure mami a na se enwumesuam so wabe pa ni fie kwa animu na so rene redie ane se de wosie tutu aguso ade sika kokko no asiesie no na wode ni din na bo animu professor nana ekua japem nyenyiba a ozikana a onafom de hiahema nana piao nana asifom ya ode nanimu nyam abeta osabarma kwesiata nature ama ofintu afasha otodo emfinhyedu siensia no ene wadi amana yefe one na trankonwa ana wo mu enyina edi animu a wo mu eba no nana pia Kofi Kuma a wotosumienu Achiamehen of Oguaa Traditional Council ese nana Kofi Kuma onye nipa ketoa oba Oguaa memu hanma nana no atankonwa nyina omuti eno no what the one if I have you what walk or castle. 89 and the Yadin can say, Ewaha. You're going money to what Oguaa Traditional Council. No, yes, and another Kofi Kuma on any packet to cry. You going in now, what shall I say? A going in Ashanasi. I'm going in Ashanasi. I'm not some Ashanasi. I tell me, he need now. I don't know where you want penny. I hear your future for him, man. Any other butter trade, I will keep coasting her. Any other settling. Yes, Feya, Yadrin Sidia, Nasa, income for or him, Nana Ekua, Techiwa, Ozikan. Ah, oh no, about the fair come battle. One paja, a year Ambraha. One paja goes on your channel enemy. Ha, Nana Ekua, Techiwa, Ozikan, income for or him, or no Anna, why you need tea. Nana fan, come.
na seno fufuo esoro no ahabamono sikakokọ bibre wom ana kojan edi ahim na na botre na sikakokọ afei eba na bakon ane ne nsanso ana betia no de ahye ne kama ane odi bi nso agunu kom kama na afa no ye na baka no nso adam sonko awa hanuma enye asem ketwa na pia aye na anafo a otoso ensia enkamfo hen enkamfo hen na anafo ono so na wayiniti no sade ya ka no oba mfantimam finfin mantoma more than so wanye santifo won tamanye de wana hemfo no woreba ebe na mesama moframa na woti wona enyim na woriza asa awa apakan mu a wozi na wo mamre no o ma woye sonko awo wona foforo ene wona ntamo wona bi ene yehun hayi na anafo a woye nkamfo ahene wono na ababa kuma fefefe otine enyima woriza asa ewo ho no botse a otodo ana ozikro of siudu siudo ono ana nana also afa no fefefe na otena paka mu a obei eti ana no ansa na osaba ma beyi ni ti no na sa ahemfo na wosi na enyim na oka no ho oma Oguaa man finfin mantam no wosimu osipi osita no na wanyina so waaba dema na yehun hen na abose a wotodo enum ozikro of siudu ono ana wayiniti a oba ewa hei eti ana enya asam ketwa ebi wa mebo ana minua no mfantefo no omhwemanim ya bo amode se ebebo okro ne kama eni din no nana pia abusa nana hima ekuya techiwa a wodikan mehu nana hima techiwa wodikan amamfo en bonkum hima taria nana hima nana ekuya taria a wodikan amamfo ana afe bonkum hima of Oguaa Traditional Council amamfo ono ana wayiniti a obey ade sonko a mehu ha ene se yadua no mfantefo no ohene bia wahema bia ba na ne tin egu na pakan animu a mansa ntrofo ye mre se ye behu na yabo wo mu di eti nana ekuya taria a ono odika benkum hima ono ana wanya fisha aduo wotwe ka ne fe ane na kono a eye ewo ho no eti eno no wezu ya nana kwesi enyim nana kwesi ejin a otodo ebien wono eye nyimfahen of Oguaa Traditional Area nana ana ono so ayiniti a woba ewo ho nana kwesi ejin otodo ebien wono so eno no ewo ho no mo ene ayafe ayakono ewo Oguaa se woni anu atutumirika na ka wonya ya ka behwe bi na woni ekoso emprempre eye Oguaa ekrom ha enye asempetwa oyini bensu ni o amintwimpene na mempe na memfa ni din entuja emfa ma yetiefo nana kwaku yensu a ozikan nana kwaku yensu a ozikan ono so no na fazin bibia ya habamon na minim asmasem bi wo ha ma me betimi wedding koma akra adenti na nana bibia ya yellow ewo na fade enu ye nkumufo emu ya hinfo na mafo company ye nkumufo okay ne yeze kwa baba at first asafo ye ne yeze ben okay ne ye ko bekam ejuma kam juma na ye esa kunu si ne ye bekam Oba frahenen okay na bentifo won ya so okay anafo den ya se okay me da etiemu kakra ma me dia maye afa nana ene dienti a wafa no yellow eno no aboachi a otodo enum Queen Mother of Oguaa Traditional Area ono eno no afasha no motodo ediosi a wozi ani mfisha edionum enum a osabarma kwesi ata a wotode ebien o shefa no ono nennei nanayima wa ma no wodam a wono so ze achi no onye izi ewa hanom ene enema aye fe enema aye akono
abochi a otode enum aha Queen Mother of Oguaa traditional area ono enono Afahye no motode edusia wozi ani mfinhia eduonum enum a osabarma kwesi ata a wotode ebien o shefa no ono nennei nanayima wa ma no wodama wono so ze echi no onye izi ewa hanom ene enema ayefe enema aye akono Oguaa man nan kasanyi wona na ye twen no osabarma doctor kwesi ata a wotode ebien no nankasa enie efinhia no aduonu enum 25 years ana obetra akonya so wanya ana afei Oguaa Afahye a wo friend say efintu no ono ana no rekodo awa hana onye kasa eti sasa na etie osabarma Dr. Kwesi Ata a wotode bien Oguaa man nankasa na ye wa ha no ono ana wayi ni ti a wo ba no waya mana ye fe waya mana abroso wodi mfinhia no aduonunum 25 years awa akonya so asama wo sit timre bia ema yaredom ebekum adehia no obu Oguaa ha nanu ti ama nananom aye amamre ne amane na omu fra won mabosom aduosonson 77 goals na omu suchira wo mo aye amamre ma sa kunkum yaredom na ba ye no efiri hokra efiri wo ana o ma hya sa fan ya omu fra ne se efintu onye fetu oye fintu chara or great that were free one chrome ohonomo ono no amamre ne amanze ana origin wo no like Ghana for Ghanaian the Fetu people we known as the Fetu people so yes the Oguaa Fetu Afahye onye efintu dem wa twere no na me hu ya wa twere na okun a wo si ye oya no kwade yare bi si ama yare no kumnyimpa ewu Oguaa ha ama nananom ya amamre ene amane ye frɛ abosom ama yade no etu etwai eno kura bi sa e wo sa sebi oya to yenchama Osei the American name onye ifi ho asem Fetu Afahye yesi we celebrate it's a festival of harvest Omo is a festival of farming Komo Osei na waya manze wonye isibani wozi but this is the first month of the year for Oguaa. It's our harvest month, the first month of the year, and we celebrate the festival of the Fetu people. Okay, enti penyimfa ozi Oguaa man hene n'enyim no onye no sa ekwa kenkan na ekwa abakwasem na watro ne de oku anasa ntokwa aye yaredom bi esiye ama to renchama nipa wuye ewu Oguaa ha enu na nananom ye amamre ne amane ene won mabosom 77 goals edi nkomo ama fede nananom buaye ama sa yaredom na ekum nipa no no etu twaye enu no mo hye sa afen a wo matro ne se eye fintu nanso na amia tia se enne sa efintu no eni twaka bia na emum oye timamfo wo ba ya ofi Fetu na wo ba ancient one wa Afahye ana wozia onye efintu da ma ache no echemu no ana wa ba no ma ye ba ye nsaka ye no ana na yegusu a ye echemu so na nanom amia hunu se enne no ensonse eda entamo eho yada se anuti ana ye wa ha se ebeye ensiesie ye hu no kura no ya de ama ye tiefo se ne ebeye a yamfom eho nti na nanom atremu ade ache se ne etia Nyansapo kasa mfonyi so koso a na subscribe na share na like na for adwin to asefa emaye
Osaberima Kwesi Ata Otode Bien Oguaa Manhene Afeina na nkasa nso waba na wabegyina egwa wonye ne Oguaa Manhema wonye na tankonya wonye ne nananom a wonyina wobɔ wɔn echi dom a ennei Oguaa Fetu Afahye oba so no wonyina wɔn so wabegyi wɔn egwa wɔtwɛn a sɛ yɔte okuruwie wɔkrawie ɛne brawie ngoma so Obumso Otumfuo Osei Tutui na nkasa nso nkakra obeba no aba beduru biaye a yere bodwai dem obeye dwumezi no obotum wa ahyase enti Osaberima waji na egwa izi na enche Otumfuo nso obeba beduru na Afahye ahye owie ne okrawie ne obrawie ngoma so santemewra Otumfuo Osei Tutui opie ewo dwabo bi ase ana ba bia woko bia sade nhyehyɛ ne sitie no sa pepepe ena enne Oguaa mem hanom Osaberima Kwesi Ata otodo ebien ensa oto efre no no na wopie die firi kumasi fie ade ekodwabo na sensa pepepe ne hu no ye hu se yewura ya na mprempi no wono na oso yawa na enhaban ne niema wodo bi egumu a ne nyina no eye bambo no odi kan dada asrafo wa hanom Asante Franka no so etwagu a ekurakura mrante a wo mo edidi animu ena afei ma afonfefo mienu a na se baasa ba bi Otumfuo beko bia wo mo esa edidi animu ene ade no wonom so ewa ha na nanom ato santene a wo mu nyina se de enhyen sitie no o mu edi animu a afei ena ohene opia ye de ne tata nkakra sa se ye de ne ebeko no kwasam ne se edoma atwa ahia wa ha no ekame akwa se Osaberima Kwesi Ata o hye ne fa no wo mo mpo mu ye Oguaafo no nipa wo mo pe na wo mo hu no ahwe no eye de oti okuruwie wokrawie ani obrawie ngoma so enye wanwa efise Osaberima de wo mo ni nyina enetia eni nti doma epu hwe nchen ene nchen a wo mo nyina ehwe so mbenwu Otumfuo na no kwasem ni efe na enne wahene so afa ne ho ba sawdra wahene afade a wode afra pakan na wode tia pakan mu ya so no wa pakan mu na yede ni kodwabo na se a no kwasem ni sika woko na edi ahye efiri ni kom ne nsaso ni ti ade ebesi ne nase sika koko ankasa na pakan ibi bia wa kyerese ahenie eba ne tutuye ni yomu amamre ne amane de a sabi wuyi asante a wo mo maka ne nyina eye baako a wo mu di akire ewo ho no enkakra yade ne ekọ bia ya yebo etwa no
na yɛdi ka akyerɛ mu Nyansapo so ade akyerɛ mu sɛ ɔhene ne kyiiɛ no no wo deɛ kɔtɔkɔ ɛda mu a asekyerɛ no ɛyɛ tiawa aboa kɔtɔkɔ ɛyɛ aboa ne huohuo na sɛ deɛ kusabea krɔtɔ wɔda ne baabi na sɛ woamɛka no a ɛnyɛ adeɛ a ne mɛtɛɛ no no obɛtuo ɛno nti wobɛhu yɛwɔ bɛnkyerɛ baako a ɛyɛ nanka ɛna yɛ a ne dɛm asekyerɛ ne sɛ ɔbɛm so Otumfuo Osei Tutu Asantehene ne huhu no ɔte sɛ aboa nanka nanso no ɔda hɔ a wɔda ne baabi din mmom sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛtia no so a ɛhɔ na wobɛhu nankanyini deɛ ɔbɛyɛ ɔbɛnkyerɛ baako a ɛyɛ na prɛkɛsɛ ɛna ɛda mu o asekyerɛ tiawa ne sɛ ɔte sɛ prɛkɛsɛ gya na ɛde ofiti kooti a na ne ho bɔ no afiefie mu o ɛno nti no ɔba a wobɛhu sɛ saa bɛnkyerɛ wei nyinaa no ɛdi akyirɛ a ɛde no ɛreba wobɛhu sɛ ɛnsafoa ekurakura mpanyinfoɔ nsafoɔ wɔn hene ɛnom ne wɔn edi kan na wɔn ba bosa nananom ato santene na ɔhene esipim a wɔbɛtena so ɛno nso edi mu akɔtene ɛwɔ ɛhɔnom a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnti samre deɛ wɔte okuruwie ɔkrawie ne brawie nwoma so ɔbɛm so Otumfuo Osei Tutu ɛna ɛyi ne ti a wɔde n'ani akyerɛ mu a wɔreba no ɛsɛ wɔhene bɛtena si deɛ na ɛnkyɛ na dwumadie no ahyɛ ase ɛntahera no ɛna ɛhyɛn no
na sɛ deɛ ɛdɔm bambɔ ho nsam esi edi ahim ɛwɔ ha no ɛnɛ wɔhene sɛbea krɔntɔ watutu atietia mu tiawa a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔbɛn so Otumfuo Osei tutu wɔde ɛba bɛtena akonnwa mu na afɛyie wɔde atwɛn ne nana na wɔde ne nsa ato no so ɛde n'anim nhyira ɛne n'atom wɔde bi ɛde ama no Nyansapo ɛna wasugu so a wuti a wosa ɛhwɛ no wɔ ha yi a ɛnyɛ asɛm ketewa bra ɛwɔ ha. Krobia yefie ampasa chikotoko hene no Otumfuo no oprekese jana do fiti koti ana no bo afiefie mu wate se aboa kɔre bresa ma wotu a ne nsam mogyamu aboa bi se wɔsen na wɔsen no ne ntakrahunu kɛkɛ Krobia no Asantehene osimpiti mprimprim ahene mohine ɛno no wɔno ɛna wɔyi ne ti a ɔhene wɔba na wɔbɛgye na konwa fɛfɛfɛfɛfɛ Abusia said ye mekai na afei na yadru biaye na dwumade ni ekoso ewo Jubilee Park ewo Oguaa afei na opemso yede ni ewramu enkakra ananom atosante enna fom edom no amanante na yeden ama wokɔ a wobrɛ pa nanso Nyansapo said ye de biaye ni medwumade no saa bepepe yebeku so na de ensa beka bia no yebefa de amam yewramu a ye kwa yade beko akopem so obeko na wakwa kwatena se na dwumadie no ahya ase prekope so vice presidential candidate na today we will with you Asantehene neba only want to go prepare in the Osei waba also Abuja for said ye kind afei ena Otumfuo nyamekese Krobia yefe ampasa chikotoko hene Otumfuo Osei tutu a wotoso bienu waba na waba beji na konwa aba betena se said wasi atas efekeke na nase ifiri nase a ebesi ne so na yemfo atwa ne ho ahia Asantehene mane ye fe Asantehene mane ye akono waba betena se de ene na dwumadie no na hyase a ena yede ehyehyehye so no enu tiken ho e ma re mi so obe subscribe obe share obe like na Nyansapo enne dia ka wose yede mamu nyina no yede be mama abra wo hena betena se asalainde oye Otumfuo doctor say the talk of it but the easy the book that man we be chen esa suntin abase na wa ba den chen se pandem Bisobu so sabarma se no oso adawma one kwanso duru ha otu mpanyimfo so adamabu emu akwa was wonderful.
The show said it was 7 myself. So I don't know how every day, and I'm a new council, my brace. Say, Stamp, Pet me, you know, or the one of my cabin. I don't know. For the last. What currently ongoing is an exchange of pleasantries. Mr. Onara, Afahye rally, 18 political party flags. Mr. One from Brefo. Mr. would be political party flags, one from Brefo. Na Yenshe program na say, Mr. We cannot accept this. We beg for please. Accredited to be here, no, kindly move away. And please, all your party flags, they are our Mr. Please, this is not a party gathering. Mr. One flags in your number phone. Flags in your number phone. I'm sorry. So no party flags. Mr. After Oguaa Fetu Afahye ya wasabe makwesiata wanya manufo mu enti enne Afahye ena Ghana mampanyi abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Afahye ne Frank Tuni abedi eche mpremprenye wone no wono pre se ne be ya MPP amanyuko no bronya bosumi ombetimi adi nkunim na we abe mampanyi we nso abe na abedi eche yewra Dr. Matthew Opoku Prempe etwenti aka nsen napo Afahye ne ho kani okan ho yewra Simon was mensa won mu nyina ababa bedru sa enso na wo hwa NDC afamu nso no Prepare Frank Tuni abedi eche Professor Jane Nana Opoku Ajemaya ono nso etu Franka e de abo John Dramani mama na chitom Afahye wo ban finfin mantaman ma Jomteni Professor Edema NDC amanyuko no ene party no emmebia wo mo a wo mu nyina so abo anan a wo ma ba bedru hanma wo mo no mo chita e de e ba betai Oguaa Fetu osabel makwesiata na Afahye echi wa ha. All politicians take their seats. And the show is about to begin. So if we can all be seated, we are about to start. So let all assume their seats. Let all assume their seats. Abia said ye amamre ni amane ye amanyofo wono baaye no Afahye ene omu nyina ato santen na womo kɔ akɔkye wo saberma besi ata wono eche wie pɛ womo de womo ani bechire mu na womo akɔde ɔte okuru wie wɔkra wie ene brawe nwoma so ɔpemso Otumfuo Osei Tutui na Afahye nso wono akɔkye ano na amamra ni amane ene ye ne ha na yesua no etumi asipi asita de nhwa sɛde manugu so America no Afahye ena entia nugu so a wono ekɔ a wono kyia obekyam ahemfo akɛse baanu nyina awie ansana wono akɔpɛ wono taye ati this afternoon the executive director for Panafest and the Diasporan Coalition Rabbi Cohen Halevi is here with us from the Ghana Export
with us. While the Archbishop for the Catholic Archdiocese of Cape Coast, Arch Emeritus of Cape Coast, Matthias Kobnan Ketia is here with us. And will please urge the traditional drums. Would urge you, yes, yes, yes. Would it please bring it down, bring it down, bring it down. As we invite Right Reverend Richardson Abuaji Andam, who's Bishop, Methodist Church of Ghana, Cape Coast Diocese, and Regional Chairman of the National Peace. Otumfuo ma aye ne ya bri ama basa bo basa mama kanjiro osande afanya kudia aye enhu ewa huchi na enhu ewa hijema enhu nesinsa manyoya yankwi ache mameku na ndeso abakonfe bibiara na bibi fufuro wa bobo neso edinyamiza nyamani mbere onye mbere pa onu no wesi nde na atina hwe amohwe yi ni wosunhwe ba yi ni yame osho akade baban ya sha se de yesese kakra me ya ku yirba nchemroko hwehwe bomo ya ntiti ntiti ni ndim na da matro or speciality isudu ati da kono kanwa every awunya boter mashada maye mamaye na mazabe ati ya hwe wanyi ma nyame na adom eye oda eboduru ha Appiah so first place as we stand back and Cheda Appiah. On the Edin University, why I wanted. Then there, only climax. Well, she will knew. Abashe, he may be young Cassie. Apart from say as a bread, Sikara as a back, they create a fund. Young from Shaham or from one school come, one this year, once it say, I wet no back, Nyamisho. Now, Mama periodic reports of how your benevolence, how we have used it. Oh yeah, ebinum, what may binum a year.
Ebama na ebi afi bi no kotoku. No assurance there. Onye Banadam because Akuma order Usike boy. Say Yanshe near the Bassa. Nago Panara. Onye Shrami, no Shrami ma. Say Yaboshe may be Biarasa yet this can be why street. Caps behind him. Now also to the chair in a video. So Macadama, Mamma's trying there. Yes, a BBRC and Uncle Ye was a development. Say, in Yara, we put our minds to what we want to do. Now, young, I very shall see. Bring us even more closer to each other. Now, may I share Kumasin, may I share Grandpa? Baby, I'm all day, yeah, baby. Yababa, my wasu, Yamina do, can you agree? Yaje, Sir Awazino, Sir Abadu, Yaboom. Nanka kakra na yana na anụmụ ozije ya na anyị ihe so kakra ebe otu mụ na asụ ọdụ na ahụna ụbata ihe chi babali nwa ọsọ wabe ebe aka ebe yibiri na se yesora na ọchọga anapa na anyị na mmadụ sịrị eze Yankuponi Austria or current banco debate. Arukosa. Oh, no uncle, one you obeying now, Asantehene Council. Oh, when you know, or you won't go to fear as you dream. Now, but when Yanku be now, Mokotum Dory, a baby was a pen, watercolor. Number so from here, baby, number share. Mr. Bachelor, Sasha, no, our mother. Yo, you know, and the Kumasi for the Dimitri at me abandoned. Sister, the Hanuman, part of the suffering. Or not mine now, a walk no, I have Asantehene, Mr. Bimpo, a never, I never come home, and it's a little Afahye. I am no Asante by the dog. Never said the bay of who say any munina, dear Baco. Yo, sit there, who know Asantehene Hanuman, Nasabi or Chesed, Munina or dog, and then back, who have been doing this, say, Yena, a dear Baco. And can they are moving feared you see our Fetu Afahye, new feared you no more. Yo, sit, Kamakan, yes, I mean, who feared you no more, what did was a Punaiswo, and the Fetu Afahye. If you now, Sabi, what's a fat suffering? Wow, Smarty and Branty would cast a near Metrajamo, and you know, your body, I bet you will say, your Tikumasano, your dream of Papa. Yo, City, what to suffer, no, there's a bit both for by the son say you grab or no, my son said, you are those there and someone, says, when young better tree, to the several by ya. No one who says, or Tikumasano, the real few. Debiano or Kyle. What's up, my meaning a dada or brassier? So somebody man said, 247 or so, and then that would that. We will say, oh, brassier. And no sooner a dimper water chairman named Fear Dunin what that has a yo said no, a home brassier, the piano, the guy to say, Nancy, son, or the 2 water or chira. If you're the room of Frapping, the Miadum, what that chassis. Na mudi Afahye de yesre ne se nkoso beba Cape Coast memo yo se na odu Afahye e foto Afahye fia bi osia e do oja ko so e fia bi nunu mi de o se na no samanfo twedi apama won se o pe so e fi na ko mpunto ni so e ba se bi Oguaa mu saa so ne yesre Oguaa manfo nyina so wo nyina so kwa no mai o mai entumpon ma obi a saa no se se bi
Oguaa na seseme brown wudina fa oto okruye akomapa emfa mwa masado Oguaa enya nkoso ban be ye ya ne free mu nipa wo mu na bebo ama na ye oso man ebe ye ya ne free mu nipa wo mu be kan ye ho ye be chesa mpa ye do oto epoa ko ko pa e do mo man etibetna so se yo se hema Ghana man titu ebisia efuro gba ha edi kan what to cry had the kai ba ye Osei asem ye kura no ha de kai fitiase ejadi abrofo no ba ye ha no mo ba ye Osei ejadi a abrofo yi efiri se be mo no ba ye no edi kan efuro gba ha ya so can ye na ye ntuma different ha ne besi anza na ya ton dia yo so ka asem ne sawa na de ye ntuma nyinara no ahai ne di ka besi ansa na ye bi akwa ye ntuma na nanom ha de fitiase say adisua free ha there was adisua peja ha Osei adisua efitiase o ha dia na adisua ese peja na ko na mi pa o gba memo edwade free ha na abrofo ne mo ne bedi kai was edwade ko epeja no mo Osei sabe edwade edi kan mo fo ne mo di dwa e ma bi sa ko sabe Ghana fada nyina na se edwade enso etumpon o gba memo bibia di kan ba ha bia chese kroi ehunu bibi papa anza na Ghana ehunu bibia free kan se be free gba memo ha di kan no na chese se be kroi ehunu papa free mu na se be ne janso be pem na edede Saturday na was create tumpon na bibia so koso no se de santi na Oguaa ne se to la se kura ne se de kabo kroye na Oguaa se be tumpon na ko ne se de yehunu ni we say Mr. nipa nyina so momwa no na bibia on betua ye de aboa mama na koso no ti ne esiamu na ejafa se ya na de kotohene obaya no se be Oguaa nyinara Ghana man nyinara se ye fa mo Oguaa no my Oguaa se be eja krabehe o say amma so ate so o ma hene pese wo ye foundation wo de be ebehwe nkola ne enyuma ya mma so ate se sabe ba ye no na so ate so man ni mfe do no mi obese se be Otumfuo kese ebo wo mu a se be ye muti ye na ye ni boafo de hwe wo no education fund se be ba ye da tu na nim Asantehene ya se be ma no million 500,000 what they are fit here se ba ye da tu na nim ko to ba ni o da sina dia o was me ba dada na so ba ha die o de boa se be o sabe ba ko siata o de ato Otumfuo ni se o de sika million 5 billion ena se ba o de Otumfuo this I no the transfer ne man for so mo no kan na empeja ne nye yie ma ye o so de mawo what da for to ne se de san ko a Oguaa ndara Ghana man do so bia be boa no on fa boa edison fiti ase wa ha edwade fiti ase wa ha robe fiti ase wa ha ne fa ndina Oguaa enye kabebe ti ba ya de enso ye de be boa no ne ye bompa ye se bibia be ye ma ye o sabaruma se da ko to hene so di wono aho brase upuo so tie no dubedi a na to sa frɛ no o so de me ma sa fu to wo boy na memmoa na nyina na se be Oguaa enye kabebe na se be kola wo mu nyina so enye koso so Otumfuo se o so ma mu nyara afa se nyina no se be nyame akwa ma bibia repe yo do se na me on to onpem onu abrewa fani phone nara o koso Ghana man koso Asantehene koso so Otumfuo se adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abon ntakra na mane yekese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se papa ne ho
honhia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya